Dobrodošli u koordinaciju, dobrodošli u Antinu garažu. Prije nekog vremena gostovali smo u tvornici parketa PPS Galeković, gdje su nas naučili kako se parket proizvodi. A onda smo se lukavo šćućurili, sakrili, čekali da njihov kamion krene, slijedili ga i on nas je doveo do ovog ekskluzivnog hotela gdje ćemo sad snimiti kako se parket postavlja. Evo, ako želiš tjedne provoditi po ekskluzivnim hotelima, budi parketar. Bola mi iz HRT-a, mi bola vikende po hotelima provodimo, čoveče, šta je tebi? Tu me gledaj. Dobro, Lovre, ovo je ekskluzivni hotel u izgradnji, a i mi smo bogataši u izgradnji. Kužiš, tako da pripadamo ovdje. Inače, ste primijetili na meni nešto neobično? A? Bola, nema više sive ni crne gaće nego ove. Kako se zove ova boja? Ja i ne znam. Da, vi bi možda rekli kaki ili oker, ja bi rekao boja parketarskog ljepila. Inače, majstorska obleka se i bira po boji fleka. Sam rekao obleka i fleka. Čekaj, sad opet moram onaj video mećati, jel? Svaki majstor želi mimikrirat u svoje fleke, u svoje ljepilo. Dakle, imate parketarsko ljepilo koje je točno ove boje i onda kad se on cili isfleka, on tebi izgleda čist. I isto tako, moleri su zato uvijek u bijelom, da se bijele fleke na njima ne vide. Zato sam se ja danas obukao ovako da mimikriram među parketare ovdje i da pokupim neki dobar savjet. A koga je bolje pitati savjet nego Jerka Tomića, parketara sa 15-godišnjim iskustvom koji je posao naučio od svog oca. Jerko će nam pomoći postaviti Galekovićevu perjanicu, riblju kost dimenzija 900 mm dužine i 200 mm širine. Čim je došla pauza, začakulali smo se u poslu. Za početak, mane. Da je najgora stvar u poslu je kad te čovjek zove u stan i kaže da je sve spremno. Sve je spremno za rušenje. Sve je spremno i kažeš mu hvala, doviđenja, vidimo za mjesec dana. A ti ostavio termin za njega. Tako je. I ti si bio u stvari spreman, a on nije. Da. To je najgora. A najbolja stvar? Najbolja? Da. Kad odmah plati. znači solarno. Ja pričam stolom i mjerim. Sad ćemo vidjeti. Ako nisi dobro izriza, mi ćemo izrizati. Neće se vidjeti, ali dobro si izriza, nema greške, to je to. Koji format, ajmo reći, najviše voliš raditi, koji najviše ne voliš? Ili najmanje voliš? Najkompliciraniji parket za slaganje je ševron. A najbolje za slaganje je ravno slaganje 12 širine ili može biti ovako širine. Okay. Velike planjke od 600 do 1200. Znači najveća, ravno i tuci kvadrat. Ravno i da je sve spremno. Koliko ti treba da Camp Nou? Camp Nou, buraz, samo tuci. Evo imao sam situaciju. Radio sam 8 sati. Okay. I napravio sam 120 kvadrata. To mi je bio rekord. To je rekord. To je rekord koji sam mogu napraviti. I šta onda tu me gleda i spremio i tjedan dana ništa? Nema. Nego Još. Sutra opet. Probat. Hoću. Ajde, dođi gore. Da, već sam. Moraš ko po staklu hodati. Da. Još okay. Galupi, malo jače galupi. Pazi ruke. Zašto je postavljanje parketa loše po zdravlje? Aj mi neke ozljede reći, najgore što postoje u... Najgore su koljena, okay. Tu moraš imati ove spužve. Najgore kičma. Sve najgore vidim ja. Kaže kolega, viče o tamo isparavanje ljepila. Ti da dođeš sad u neki stan gdje ja, na primjer, kitam. Okay. Kit koji zapunjava fuge na parketu ovom masivnom, ti je na poliuretanskoj bazi. Ti ćeš doći i kašlješeš ko mutav. Aha, ti nećeš ja se navikao. Zato sam se navikao. Ali nije ti navikao baš dobro, nešto. Nije dobro. Šta si rekao? Koliko žive parketari? Do 60. Koliko da ste vrsta za sebe, ko da niste ljudi. Znači 60 maks, ja? Ovako, a? Ajmo mi na kavu, a neko on radi, a? Koja je razlika između masiva i gotovog parketa? Naravno da je lakše postaviti gotovi parket, ne znam, imaš stan od 50 kvadrata, postaviš ga za jedan dan, ljude zoveš, useljavajte drugi dan. Čim se osuši gotovo, da. A masiv parket, složiš ga u jednom danu, drugi dan ga moraš brusit, treći dan lakirat, četiri dan ponovo lakirat, druga, treća ruka i nakon 3 do 5 dana sušenja laka se može useliti. Znači to je proces od tjedan do 10 dana. Lovre Ajtića ima novi posao. Kakva koordinacija,